Pozdrav ljudi, danas radimo nešto jako fora, sastavljamo gaming PC i pokušamo da ga prodamo za profit. Hoće nam se to isplatiti, koliko ćemo zaraditi, ostani do kraja ovog videa i saznaj. I naravno ne zaboravi da baciš like, subscribe, a mi idemo da vidimo šta smo mi to pripremili, koje dijelove za ovaj gaming PC. Prvi dio za današnji gaming PC nam je matična ploča, jedan od važnijih dijelova po meni u ovom setupu, tačnije u ovom buildu. Matična ploča se zove Asus ROG Strix B450E Gaming, jako fora matična ploča i još uvijek jako sposobna. Znači svi znamo kakvi su ROG Strix ploče, tako da nema šta više da se priča tu. I naravno uz ovu ploču sam dobio Wi-Fi karticu, tačnije wireless karticu, tako da ova ploča ima i wireless, ima sve što nam treba i cijena ove ploče je bila 56 eura, naravno polovna. Sljedeći dio nam je procesor, znači Ryzen 5 3600, platio sam ga 50 eura, naravno polovan. I ovaj procesor je odličan za gaming i multitasking, iako je malo star, ne znači to ništa jer je jako sposoban, tako da ovo je odličan budget procesor za ovaj build. Sljedeće što nam dolazi je RAM, znači 16 GB RAM-a 2x8 DDR4. Kao što vidite HyperX model sa RGB osvjetljenjem, ovaj RAM sam platio s 20 eura, polovan i mislim da je i dalje jako dobra opcija, 16 GB za gaming, tako da ovo nam je naš RAM. Sljedeće što nam dolazi je AMD stock cooler je nov i njega sam dobio uz procesor, tako da gledat ćemo kao da je bio besplatan. Na red je došlo i napajanje, znači ovo je Be Quiet 530 W, System Power 7, platio sam ga 20 eura. Polovno napajanje, ali dalje jako sposobno za ovo što nama treba i iskreno nije me strah koristiti svojim buildovima polovna napajanja, sve dok su ona dobro očuvana, naravno testirano i sve i nema nikakvih problema, ne čuje se ni uopšte glasno, tako da ovo će biti naše napajanje. Uz svaki svoj build koristim i cable ekstenzije, ovaj put su to bijele cable ekstenzije naručene s AliExpressa, one su bile oko 11 eura. I jako lijepo izgledaju u bijelom kućištu i mislim da je ovo neophodno da bi ljudi kupili PC jer baš brutalno izgleda kada bude sve gotovo. I ovdje nam je SSD kojih sam platio 24 eura, 500 GB, znači sasvim dovoljno, na Amazonu kupljen, prvi najjeftiniji koji je bio, tako da mislim da je ovo sasvim dovoljno za naše gaming situacije. I sada dolazi najskuplji dio u ovom buildu, a to je ova grafička kartica, znači RTX 2060 Super 8 GB, znači kao što vidite Asusov ROG Strix model sa 3 ventilatora, iskreno jako brutalna kartica, jako lijepo izgleda i ona je koštala 110 eura, znači bolesnu sam cijenu našao, sve je testirano, znači grafička radi kao švajcarski sat što bi rekli, jako mi se dopada kako to sve izgleda, tako da ovo je naša grafička kartica. Posljednje, ali ne manje bitno je ovo lijepo bijelo kućište od Bitfinixa koje sadrži 3 RGB ventilatora, znači mogu se mijenjati boje, brutalno kućište, koštalo 70 eura na Amazonu. I mislim da je predobro za ovaj build. Tako da sam pokazao sve dijelove ovog PC-a, ukupna cijena je 361,49 €, ajde mi ćemo zakružiti na 360, to znači da prodajna cijena ovog kompjutera bi trebala da bude nekih 500, 520, 530 eura, to znači da ćemo zaraditi oko 150 eura na njemu, što je 30% profita i uvijek gledam da zaradim oko 30% na svakom PC-u kojem prodam. A sada ajmo na building timelapse pa da napokon vidite kako brutalno ovaj PC izgleda. Nadam se da vam se sviđa PC, meni iskreno
izgleda prebrutalno, tako da ako vam se dopada bacite neki komentar i recite mi šta mislite šta bi trebalo da promijenim. Ako niste primijetili, stavio sam drugi RAM, onaj mi je bio nekako previše slab što se tiče boje, ali ovaj je isti kao onaj, samo što je drugi model i naravno cijena je ista, tako da mi sada idemo da provjerimo kakav je ovaj PC, tačnije da ga testiramo. Prva igrica nam je Fortnite. Evo nas u Fortniteu, kao što vidite testiramo znači kako ide PC i trenutno izgleda sve super, sve je znači na performance modu, 280p rezolucija, 360 fps sam stavio da vidimo koliko ima fps-a i naravno stavio sam new distance na edit, iako to ne morate uraditi, ja sam stavio. U suštini, kao što vidite, trenutno sve izgleda kako treba. Sad ćemo da vidimo kako će da se ponaša kompjuter, tačnije da li će biti previše velika temperatura ili da li će slučajno procesor da se previše zagrijava i tako to. Ali ja sam to već testirao na drugim programima, znam da to neće da se desi, ali eto da vidite. Uglavnom, ovdje kada letimo malo se spusti FPS, ali to je zato što smo tek ušli, prvi je game i uvijek je tako kada igram Fortnite, oni koji igraju znaju to. Zašto sam testirao Fortnite? Pa zato što mislim da je Fortnite iskreno najbolji za testiranje ovakvih kompjutera, jer realno ovaj kompjuter jeste za e-sport igrice i mislim da će biti perfektan za nekoga ko na primjer želi da igra neke igrice na 60 fps-a kao što su, ne znam ni ja, Cyberpunk i tako to. Naravno ne možete igrati na high, ali možete igrati na nekim medium do low postavkama sigurno. Ja sam iskreno prezadovoljan s ovim kompjuterom, trenutno se pokazao baš onako kako sam mislio da će se pokazati. Ja sam već prije testirao ovakve konfiguracije i mislim da je ovo idealna opcija za ovakve igrice. Sljedeće što nam ostaje da uradimo je da ovaj kompjuter stavimo na prodaju, tačnije da ga slikamo, objavimo na stranice. Ja objavljujem svoje kompjutere na Marketplace, znači Facebook Marketplace i na Willhaben, to je znači u Austriji kao što je u Bosni PIK, ili ti ga kupujem, prodajem ili njuškalo u Hrvatskoj, tačnije u Srbiji. Ovaj PC ću da stavim za neki 600 eura vjerovatno i prvu sedmicu ću tako da držim i onda ću spuštati cijenu svaki 7 dana za 50 eura sve dok ne dođem do 500 eura, tačnije ako se kupi u prvoj sedmici naravno bit će super i naravno uvijek stavim više 50 eura zato što ljudi žele da se cjenkaju, tačnije uvijek se cjenkaju ljudi jer uglavnom kad stavim 600 eura ljudi kažu da li može se spustiti malo cijena i meni to odgovara, ja spustim za 50 eura i 550 meni dobro, njemu dobro, ali da, vidjet ćemo da li će se to desiti. I ljudi moji, evo me nakon nekoliko dana, prošlo je preko 2 sedmice kako smo objavili PC i uspjeli smo da ga prodamo. Znači objavio sam PC 28.3. a prodao sam ga 13.4. Bukvalno je prošlo preko 2 sedmice i čovjek se na taj dan javio i rekao da li može da dođe da provjeri sve. Naravno dogovorili smo se oko cijene, on je htio da mu spustim cijenu kao što sam i predvidio. Ja sam spustio do 520 što je meni idealna cijena jer je 30% profita za mene, što je tačno 158 eura i 50 centi ja mislim. Tako da ja sam bukvalno tu prošao predobro i onako kako sam predvidio. Tako da ako se vama sviđaju ovakvi videi i ako vam se sviđa ovakav content, slobodno lajkujte, bacite komentar, mnogo znači podrška jer stvarno ovaj video nije bio lak da se snimi, prvi put snima nešto ovako slično i jako dugo vremena treba da se snimi ovakav video jer realno trebam čekati da se proda kompjuter i tako to. U suštini hvala svima koji su došli do kraja videa i ne zaboravite baciti like još jednom, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav za vas i čao!